Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' Chendo en migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok jotend kanise e kaunti ma Busia dwaro rawere mondo mi otiek ng'anyo ma gisebedo ka gibage piny ka koro bang' jatend piny Kenya William Ruto osewito kucha paro mar chik mar omenda mag 2024. Kane gilose boma ma Busia kotene kod jakom gi Jacob John Muiruri giyango ni ng'anyo mar rawere osekelo tho kod kethruok mondo e pacho ka telogo bende ojiwo jatend piny Kenya mondo mi obag romo kod rawere mondo mi ojiw kata winjo ywak margi ka bende gijiwe mondo mi obed ka onywako pach jotelo mopogore opogore kama oting'o jotend kanise e tayo piny Kenya. Vijana makanisa mbalimbali, madhehebu mbalimbali, mahali popote mlipo, naomba sana maandamano yaliisha. Wakati president alikubali matakwa yenu, maandamano yaliisha. Kwa hivyo mwache maandamano. Mipango yetu mara tisi mara nini hiyo, achana na hiyo. President amekubali kukaa na nyinyi chini muongee. Amewatoa bili imeondolewa. Sasa tutakuwa mnaenda kupigania nini? Na vita yenu imesikika. Vita imeisha. Sasa ni kuongoja president apange, tukutane tuongee. Tujadili mambo ya nchi ya Kenya. Ningeliomba viongozi wetu wawe wepesi wa kusikiliza na sio wepesi wa kutenda, ili waweze kuseek advice kabla hawajafanya uamuzi kwa jambo lolote, kwa wanadini ama kwa wazee ambao wanawashinda kwa mawazo, kabla wajatoa jambo lolote kutupa kuweka wazi kwa raia. Sisi sote tunapenda nchi yetu Kenya kuliko Kenya ipate kuchomeka, kwa sababu mahali ambapo imefikia tuelekei mahali pazuri. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweza kukaa chini na tuweze kuyazungumza na tupate suluhisho. Viongozi tuliyowatuma ni vizuri sana wawe wakisikiza na pia kutafuta mawaidha kutoka kwa watu waliowapigia kura. Moko mjod bura mayae home